Yamamo akwaba Afrika siyebono enchiremu eni. Yansha kasebona se emfamfiri Ghana mampeni dada John Ejekum dia wokufo akache. Na ode adesere ede atudwa echiremu se. Ehu behia se yakoya nimu no bibima nyina beye baako na yatumi ate ekuo kese no na behwensem twerefo dwumadie so bimam ha sei. Na tumi aboa na yenyina da yatumi aton dimpa ebeta bibima ho na yenja sebe ya yenja ne nyina da. Efa nkonkwehye abrofi ensa watu din say Pan African Media Powerhouse na Ghana man penda that decided to jamra na dwumadi akwaso a eno no efren sentwefo dwumadi so ayatu din say eye broadcasting eye crossroad follower eno no ye African Media Bilofo ena de hye so a wo no ena da no etodwa nka bepremantem na fia dai ebabo so be to so adonu nsia ena aka na man penda da echiremu a uhwe be manya hodo atwa ye ho ahye ho behia passe betumi aton ye ho na ya kan sempa de fa bi ma ho nanso mekese no ya gya ne nyina da de ama abrofo na wono mo ye wo hwa ba fontenten ahodo abaye abrofo na hwe ne nyina so enti sempa fa bi ma ho de enya de omuka bi de maye ne ba ne sanso oman no emo aye kran o kire ma se beboa na bi man atua baye powerhouse e de man santwefo konti ye kan mom ba ko sesebe boa ba kuma de ne ye moe na bi man so ye mom de anya santwefo kase ba ko ne nyina ye kan sempa fa bi ma ho ne mo bi man so yentumi koyanim e won puntum Ghana man pende da John For Africa, so far has tended to be defined from outside. We are seeking our identity. For instance, now we are forming things like AFTA, Continental Free Trade and all that. But it tends to be just talk. The trading among ourselves on the continent, the percentage of trade among ourselves is meager. But then digitalization and mobile technology, they are invading us. You go to any village, every village, we see all these things. We talk platforms. How many of the platforms are managed and driven by us? We still are logged into the blinkers of colonialism. We are Anglophone. My cousin in Cote d'Ivoire is Francophone. The next person is Lusophone. We do not know ourselves. You stop a person in the streets of Accra. You want to discuss something, say in Nigeria, you'd be lucky if this person would know anything. Similarly, a Nigerian may not even care to know about us. But if the professional media people would find a way to establish a powerful media agency, I've cited Al Jazeera, say here in Accra, very African, to tell African stories, not just political. It could be economic, it could be social, it could be entertainment, it could be trade, it could be industry. And they are using digitalization. I tell you, before you know, the African in Nigeria or in Nairobi or in South Africa or North Africa, and even as we speak, our brothers in North Africa, you would need some convincing to get them to believe they're African. So we talk Africa, Pan-Africanism, and yet it's like pies in the sky. So we need to get this thing down. Eni a woti ye aya Ghana man penin dada John Ajekum dia wokufo. Na ne kwakura mo no ena osafo no ena wohwe enkitahudie afin so abafo kwan yefa so edi adwuma meche Minister for Communication, Digital Technology and Innovations. Onu kranso na ye ni go prampra ma hye betwani. De den edo nimnyamfo Sam Church. Epi adwuma de nase no wochirim se emra so sem. Ensantwerefo adwumadi ahodo ye di no mamu no ye besa no so pa efri sei. Wo hwa asofo bi o mo hya nkomtro ene esem ndambrabafo nkontompofo nkwane sika gyegye saa eba ne se mmoa ento wo man dimpa anafi so akronfo techi ammoa ebi mo kom ewo TV so ene radio so aden ene fesika bra ene brewe na menane we ma saa asofo we mu nya na se emedu se yebo made atena se na so ehwe nkitangudie so ne so sa kire mu sem programs ahodo bi ho no mayekoso radio ni TV so enya kra ewia kata ban na nipa dwa ne ho na se oba nu futu atua na yeyi oba ne be meda aden ye adwamansa de eba ne sen o tire eba ne sa na Ghana man no mebu na eba ne sua de panti emo akra na de waka na ye ntine be ya ye mo ye nsem fama ne fi se de oba be ye ne be bo ma Ghana nso yetimi ede hu ne ya so no santwerefo dwumadi a yedie no eso. We must all agree that charlatans parading as men of God, men capital M,
God, small g, instead of men of God, small m, DLFM, capital G, and running all kinds of frivolous schemes in the name of God need to be driven out of our airwaves like the temple with a regulatory whip. Money doubling and get-rich-quick schemes being broadcast by unscrupulous fetish priests have no place in our public broadcast. Pornographic and sexually explicit content masquerading as adult relationship shows cannot be allowed to continue soiling the innocence of our national airwaves. There must be sanity, and we must work together to achieve the same. We cannot put today's profit ahead of tomorrow's sanity. Let's agree as stakeholders to develop a roadmap together to clean up our airwaves. Now, what's the way forward? The future of broadcasting in Ghana must be inclusive. And before I go way forward, regulator, that was a policy direction to you on the men of God and fetish priests and adult content. Any awoti a Minister for Communication, Digital Technology and Innovations, Nidin Edonimunyam for Sam, George. Yantua Kasiabone Swena National Summary Report and free FDA or Adjoa Agyei say a heavy metals pan at chess no a 1 year near Yedim Sanson and Enquires a man Ghana mu Nashimuni beto no muchema man tembe dunsiane dear a bad lead a cadmium any a mercury a be a turmeric musan so an Syria Mrs. Bitty set on Brown a ba a shirene kaji swa and also so no a be wom sanson and Enquire for srane so no just as I say dear heavy metals no a be wom ye papa na National Summary Report United Nations International Children's Emergency Fund UNICEF for so a boy amahwehwemu no etimi ekoso no mo ye nhwehwemu no omo de koma omo kebie wom sanso na edwemu ma ene omo ayaresafo ene omo researchers omo ye nhwehwemu fa niema ho ene tememfo omo ankasa so no omo de niema no omo hu ye ewo man mu Echirema Osha Kaji na lead the womb 77.79% and no uko upper east and a poeman tema honomo dear a hopper and a cost of honoma lead no kaji ne womu ye papa sanso ana turmeric no more record day 42.09% and also lead ewa honoma muchemusa no sono oba yank na hanom ni 15 man tema a honom na chese turmeric na 42.09% lead ewomu sanso neba Syria mixes to say Tom Brown so and also more recorded 29% cadmium and no ewo northeast western north any otiman tenima omo chese hono mun so no about Tom Brown so more recorded 29% cadmium ewom na chese heavy metals ne dear to say Ghana yenye safe kra esan say galam say yi ebe ha o man Ghana for adwin ye pa yenuani na say heavy metals akomu yinti den na say ye ba be di ewo man mu no mu chie mo abomodin akojo ma hu ne say niema bi wo honom so na adwadifo ne ton so heavy metals di wo ma emboa nipa yapomuden ho nsem inter deputy chief executive at the food division ewo FDA Roderick Kwabnada de Agyei de abetudwa echem so mo de hye pa egu akwam se ne be yo hawa abai ombetimi asano munye hu hwe kra we kra de ne nketwa me nka ho asem yenko yanim because galamsi no nya de a omo bejai monkoso nye beka last person Ghana me nko a ene ye wo fi ha ne beka ene ye tie kan beka so we yimi ene ye tie fo pe ye ne listeners ne pe ne beka ya nto akase bo no na meka se no eya adwuma ku a dia da wo no so ya Tricycle Development Company Limited mpanifo eda mo nse gu mo nse omapempem ebobna echiri mu am enipa bi afakoti kwan a emfa mara kwan so ne beka ne se unlawful akobubu wonom feso omotoye ede fa wonom nsase a ene ne what Tricycle Spring Land ene go Boteman echirema nipa bi ena mkoti kwan so egbowura mu nsasim ewia bi ne nipa kwadwiri wonom dia san de agu esan aka kire mu prince wonom anya kwanya ede free National Chief Imam ena afin so Ghana mampenin aka kire mekire presidency wonom nya atumi no ede free ye na oma friends semtwerefo nhyiamu na omode ato semtwerefo animam wonom general manager ono ena ye corporate affairs otano ena afin so legal Mr. Kwame Owusu Danso Esquire echirema ene ngwa pass nipa bi etumi kirem sem wanum efri National Chief Imam Sheikh Osman Nuhu Shalibutu ana fenso presidency Kwame Ghana mampeni John Dramani Mahama Kachi ena mu kirem se hono no mu free
na meka se de yade a national chief imam chire mi se sansensem no oni mo hwe enu a chire nso Ghana man pani ne abanya ka chire nso chire mi se sansensem no enya de a wonom enim ho hwe kranti omo uchema na se we de yade a eye kotikwa ne pai atumi afa so atusa na mobone no na wonom uchire ma o made nsem oye kwakwada post for masha ase emu hwem na nipa mo ta chire no mo che wonom se pe ne mra ene wonom atimi ati na mesa danso chire mi se osrada Ghana man pani ni nipa mo modea edi akotene e Ghana man pani akache enhya ase nhwemu fanfa sa nipa bonfo mo di wo mudin edi bonen eno wachi nso asojefo mo tachi bedwiri wonom afaso digu ye no nso aban enye ho bibi emfanfa ho na Ghana fo baka ya ba de se na watwe miensem ntemni ena National Council of Zango Chiefs efo de sombo e de board Trasako Development Company Limited de sem wonom atwafaso e de fo mo nsa ase ho chire mu sem sansa ne wonom dia na omo ebokoko e de kire Trasako Development Company Limited 24/7 eni senti omo fra ko school a wonom nya ba bi mfa na omo kire ma asasata ne omo dia omo de Babesi Islamic University e wa Trasako e Spring Estate enche ho no ma e wo Agyei Kwadwo empote wonom tema na omo kire ma ena nam so nipa wi ekoto na mabone ekodwira om sase eso faso ne dia gum na Mr. Kwame Danso de nsem e de to yensem training Same Opoku enim tina de koba ne se ehwe mu ana che se kofuo bi afa kwati kwame so epese omu bu eye President John Romani Mahama ehufi omu gu no hufi no bu de nimtia na ye papa chief imam so omu gu no hufi gu no nimtia because na person che se ye papa chief imam ono no se bi mpredua san wo person che se di mraso ana so di mraso enti na ye de ka ne se wo person ye wa de kra no a ini se wo yusu ye papa chief imam ana se o mampanyini asoye na wo de yesa enyema na we na de pese ye ka ne se aposifo eye hwehwemu ba na aposifo nso ehu nkrofo a se bi omu di anim ma ye kobubu eye wo no ne ade a omo ato nsade afrom so omo mra na omo mecheche omu nsemu na omo nche aposifo yo munya ye gina so a nyina ye so omu nya ye ntia omo kobubu bi asas kobubu obi wo e wona asase so na de ya a bofuno kakra wa asem nyina ne se eye wo no omo kobubu ye no eni fie no obubu ye mo bubu no kwasiada o mu se te obi ani ho a obeba abeka chem se munya de mu ye no no mo fa kire boko di sojafo kobubu eye wo na che se ne kura bi anya de obi anya ye ntimi Trasako a ye adwuma mfie aduonum enum emfa enchinchim obi ansa emedi asase sem bebre akoso Ghana ya tina Trasako yesi na Trasako yesi Ghana sem predia san ne pempe no ko anima na enkrofo bebre ya ntemfa nema de wom ne de enim nyina ne de buku mu na so nyame adom esanse de bia no ye di no kre na de bia no enkrata ye je e de adwuma no ni nyina ehu twenti de bia no mo de yekohye Daniel amna no mu a na apie ai de biam de yekohye Daniel amna no mu pe na ye pie na akire de ye ne yakro no na eno achi na Mr. Kwame Owusu Danso asade arohwemu nsem de eto wonom investors omom de omusika abehye omdwumadie ni mu na afis mo beje nsase asisi adan wo mo nsase so omutimu no mo so mo abetoto nsase afiri omo nchen ene omu fie eni bi no o kire ba munya abotre na mo bogu so abadwumaden abom ho ban na mo makwan mo bia ntumi tietie mo fa hodie so enya adwo so beha maso modwe da ebi nsi da timako akoma fa ntumi yem se de tie bia no e kire den kunimdie enya ba e de amamo eti de akwakoba ne se ye pese ye ma won a won eni ye adwuma pese ye ma rehemu se de bia ni wa ebu chia na chia yeso yatene no na ensase e wo ho no se ne edi kan ka kire mo bra mo ba so ma beton se eye court nsem ne post nsem ne ade ebi ne ho no eye na kwatu ebi ne ho we de e chia kakre na so yatene no enti no ye koye nim no epese mo rehemu se wo pese oba na wo sambe ni ebe ye adwuma ana wo ni ye adwuma pese o sa to bi ka ho apato me so kra problem bia enio na ye pese ye sanso ekase e wo so bia nya abodwuye ye sanse ye de asem no dan aposifo a omugu so a wo mu eye ehwehwem enti na de ekoba ye no na ehun chechemu so a sebe wo se ye de to ye nuanom na ase na omoma Ghana fo nso asote ena ye de atudai medamasipi eni a woti ye no eye general manager onu kran so ena ye corporate affairs ena fi legal edema eye ku edi da wono so no eye Trasako Development Company Limited the den at the Mr. Kwame Owusu Danso Esquam na maneboy yensem training Same Opoku
ene de ebesom yen Yantua Kasiabone so na pantan psychiatric hospital for enyamfrihia no aduonum eno nam sunto ma clean up campaign se ne be yo mbehwe na honidie hu samatimi akoso ewa yaresabia honom na acting director adema yaresabia no Dr. Yenosum Malok tuja HM say ya dia sa clean up exercise omu ye ebebua ma honidie hu samatimi akoso ye papa sanso na mo hwe se ne be yaresabia ne hobetimi ayefe no mo so hu ne sese ne dia pomudin etimi ekoso ye ewo honom na we no di tuja na HM say o hwe clean up no mo ye sanso manya frihia na aduonum no ti meda so no Henry our year legacy shaping our future eno ni tima eno da dwumadi omudi no eso we na osra mampani John Dramani Mahama eni omo kebe wom so mbebo modian no mombo asane be ya Pantan hospital no ombetimi ayensesa wom na atimi omatimi afa abefo kwan so atimi esiesie ne no so no ayekama ama yaresa so no atimi akoso ewo ho the frame Yenisum at the right of Pantan hospital and the year clean up exercise of Pantan hospital as part of year-long celebration for year 50th anniversary celebration. Pantan Hospital, I did 50 years, and Mukaya 29th August, grand launch of an anniversary celebration. A week after that, massive health worker, anti-free Pantan Junction, Echo, Mensa to Mount is now back, you know, in the year 20th September 2025, massive cleanup exercise. I work Pantan Hospital, and this around this I work Pantan Hospital. We're in line with SDG 3, I say good health and well-being. So we keep our environment cleaner. Every patient well, many you might so Eniya Wuti acting director Edema Pantan Psychiatric Hospital Dr. Yenusum Malok Enwechi anotitineni Edema unit committee no Pantan electoral area Mr. Prosper tuja HM say dwumadi omudie na bebo ampotem honum ye pa esan say so mutimi esiesi ayaresabia no sanso na ampotem bembembe na eno so bebo asa ne be yarewa odo apagya ne mu honum na eno so no betimi abras na omo so no mapomudi ho nsem etimi akoye Prosper the unit committee chairman for the electoral area clean up exercise here, a part of Pantan Hospital 50th anniversary celebration. A idea ebebua a community because if you're able to clean the community, ebema yare in Yemahodokra, like we in the community will be safe. So I will just use this opportunity to encourage the community. Say anytime you are met to say BBC so that we can do it and then do it well. My name is Adika Kwame Prosper. And I also use the opportunity to appeal to corporate Ghana. Say yes, Pantan Hospital, because we are in need of so many things. To the road minister, yes, if I meet the mobile Pantan Hospital, yesterday, Honorable MC, Omada Roma, a higher hospital. It doesn't look good for the facility. Yes, they should come to our aid. Now, at least say a great crowd, grade you can so Eniya Wuti otitineni Edema unit committee Pantan electoral area Mr. Prosper na ne krakremu anayaresabia no public relations officer Miss Adjoa Asamoah efa akwenya ne so efre corporate organization so mbomode no momboa Pantan ayaresabia no se ne be ya niam omuhie nyina no omonsa ebetimi aka esanse so moboa wom no omonsa timi ka niam omuhie nyina wa yaresabia hono ma ade omonso mbebo omhomode abu adwuma ye pa ama omo yare ewo ho okay ye 50th anniversary year din ho hyehyɛ no ene day dia eno ye clean up exercise ho a na mobile mu de mani ahunia ma pi mo hwa ye director ye ni so malu wa start a wo sie ha nso be hia mo pi ye be hia modern facilities DLFM 106 would when you go ho a ha adwin pi happen so hospitals na I check since Kwame Nkrumah Penso we see DLFM 106.9 corporate bodies as part of my corporate social responsibilities. Yes, Ramo, we know Mombrambe boy, Pantan Hospital, is hospitals are Cassia, me and San Wagana Hanum,
kan ye bɛkan aka ho nanso ye hia nyema pi ye laki nyema bebre ye kwan ye even ben transfer to hospital wono the doctor buy na say yanko na wahwe say o mo ye hyehyɛ kakra mo buy mo mani musi agusu kakra ye hia mo ankasa ti esre mo bia Ghana fani bia mo ti enka bia no ye di 50th anniversary mo beta ye chi ye sie hospital ha ni na enye nyam hye mo my Ghana Eniya uti ye Miss Adjoa Agyei no na public relation officer Edema Pantan Psychiatric Hospital na manibo ye nsem chironi Elvis Kuma Samson ana de besom ye. Yanto akasebo no se fini krabo premantem na yemfa ya nimfa nkyere mu ewa sante manten na mekase no nimnyamfo ane den ede Royal Ralph Opoku Edusei oyamase badwane de ma de hye wono mo bekwai abeto mpesu aso ewa sante mantem nim na wakane se aduasa mienu asisi so beboa pa amadusiafo mo wana bato mpesu aso no free senior high school no omanya so pass wa pa every say Ghana mampeni John Dramani maha Ghana mampeni dada na nadango gufu ade kofa baye no aboa papa na ne kasem na okire misem abatan bi ho no ma in fact kapre emontoma no wanom agedama etusire tese na oyiro mo ho a kapre ma enti asesire mo aye den papa enti Ghana mampeni dada na nadango gufu ade kofa free senior high school no by na aboa pa na so mika se no manketenkete be bo na mofo na timako school no enya de agofo no nya sika etimi ede ema mofra no etimi kototo ede ko school no de said to dwa emna adwumadi akese mo hyehya na ekoso ena bakwa ba se badwane ekono ode eye chalk boxes no ode makomako ha 100 chalk boxes ene wa chinso ena wasanso do eye student mattresses ene so makomako oha 100 ena wasande eye trunks no ene so ode makomako oha 100 ede ko ene bibia ye 100 pepepe oso ode ma eye graduate omokotwere BC nso hwe mbabadi adi mu nkunim a wonom ekosi na high school ni bia wonom no mode mokon kan pa mu makomako oha 100 ina ode ema wonom na dwumade ne kwaso no ena se wantumi yankwana sabim entifu ni ho apagafo ho nti no run mpaboa ede hye bekwai constituency eye chairman edema MPP amayuku no Mr. Les akon adai dankwa ekopie mu na wakasa na wochire misem mashiba jona ni den ede lawyer Ralph Opoku Edusei abre so beboa pa ama checherefo ena mofra no so abodwumade asom ne mense na wochire mu sei enye wonde edi kan na enye wesu ne betwa to bekwaso abahumesua afa ntoma pa ede afura ewo mense ne mu na wochire mu a anamoto a wotue no omonhwe nanim no obeye de sene se kura de bo ade hya wono mo na bato empesu aso de Alex Akon ade dakwa the quite constituency chairman Ralph Opoku Edusei wo enwomasia mu wo yempesia iso ene se o se adwuma yewura nana Akufo-Addo dankwa waye aburo adwene ne ntiase so enti wonhwe ma ne nsai wonhwe ma ne wu enti wono de ekwan bi obefa so a obeboa ma ahye no ma no ene obefa so enti wono oba no Asase woni education director edi nkuta ho niema mebrebe mu omo be ko ye competition bia oka ho omo ko ye exams bia oka ho na we ne de wo se de o pese wo ye ma ne de hyankwada no nkuran ne se akwada bia wo benya first grade ana se best grade e woni school mu bia no de nana adodankwa aye ama school no aye free no e ka ho a ya na matan no de o mu hia ne trunk top box mattress eno so no obefa ato no ho so no yama no nyama be kwa nko kro no o yama mpasua ni nyina school bia e won mpasua yisu bia akoda bia obenya best grade bia obeso na sene na tumi ashakoda no de ashakoda no nkran ama se wo kosua enwoma no nimpanimfo krata na chi ama na tumi asua ne ye ti na o yesa ade we 100 mattresses 100 trunks 100 chobosos de man koda no se o mo nhwe de omo MP ayeyi ho na omo mfo omo masua eni agro MP na nkasa na ogina de ana oka ne se ode ngumasua di agro akanye ne se de waduro ni keka na nkuno na nimpasua iso no akwada bia yese wo no eko no nko anka ne mpasua ise no akwada bia yede se wo no eni awuti yeyi ayopani Paul no oye constituency chairman edema MPP amanyoko no egwo bekwai asante bekwai na ogina mu akasa edema asante bekwai ma se bedwane lawyer Ralph Opoku Edusei na ne den ade Mr. Alex Akon Adai dankwa ena wote ne na eno achi no ena bekwai municipal director of education Madam Leticia Open
ejina mu gya chede na ochirem say in fact masebe dwane ya de papa penti we de one penny ne we ebe boa pa madusuafo no mo ne batimi akonkan na ordinance akese edema MPP constituency eye chairman say wa ya de pa so mo moden etimidi achede saade abanyamisha MP no nya ne bio ne next time no onsanya bi nka ho no mo na foforo mo anya bi no nso wonom so ebi entime enso wonom eso me danase pa mani so de wa ya maye sebe enkura yi koyi na je se ne tranka ye ready ene ne chobo so ne mattress nti kakra na wofo de be ma no de na ho de no guma na che se ono a na ekono ti waboa pa ebe ye wanwan se e bi anka wofo no bi wo ho a we to no ebe ye den kebe makra na che wofie ya danase papa e ka se onyankopon hira wuti mu sa wofo no bebre wo ho a mo je ye dwuma na boye so no kwasempa visit teacher no wo magic one wo de be ye bibia da bi mra wo spend wo school mu no nuru dodo a wo spend wo school se wo hwemu a anti awofo no ni kan so mu wo ho na obo mfa mra na yen so entete ya aka no yen fa ma wo mu na so mu jai boy yen so saade a na adwuma na ye den na fenso so wo mo nkasa eye free nti chese wo de sa wo nyehwe Facebook to sama na head teacher bi kan ma ya wo so dia na wo be ye eso me be so anya say me wo sikanti na me toto me jai bibia sikan me be ye le say we ni emergency ehianti na makoto krata na ma me ban say be ya obetimi asua de eni a woti akwankyerefo pani ono ene da umasua no awa sante bekwai ne den ade Madam Letitia Open na ne kwakra mo no ana hwefo ene abatan ana afenso adusuafo munya achede we hu faso no so kiremi se mahye badwani nyame nhira opa o ma unyi nche na achede a waye o mbayiro mo hapo adwumaden atwa ekodi nkunim na mo so ba yeda achepa ede ama oman Ghana abonkwase da wa ma ene ni asopa eyemede pa nyame nhira yankopon nya lekese wati eble sopa nyame nhira da na se nyankopon nhira no de waye no ebro ya adwene ente ase so de bo nyankopon pa se nyankopon ma na nkwa na ahoden na wontimi san beye biom e wo next year enti ye bo mpa ya manse nyankopon ma na ahoden de waye ne de ebro ya adwene ente ase so ebi se sa ayi we ye hu builder enti ye de ye bo mpa ya ma se ye da na se pa ye da na se so waye se de ama ye da rafo kokro di se ase ne waye ama ye bo adwene ente ase ye first time a ye de hu bi enti nyame nka no ho na nyame nya na personal na ni so ade e mana na ebribia wonti mu ye mana nkakra sai ye da na nyankopon hira ne pa na afefo frɛ beba na onye de echense na waye ade se wode chalkboard ne mattress ne trunk sabre awofo ni wo ha ayo munye spam de baka ma o moment waye ade pa se wabua awofo ni ye da na nyankopon hira na afefo frɛ beba onye de echense pa cha na motivate ma de fiasa na ebe encourage omo maka na eni a woti ye aya dusuafo a wonom ensaka achede a onimnyamfo Ralph a wono no ye bekwai mahye badwani de koma wonom no mo kiremi say in fact waya ade pa enti nyankopon wonhia no pa na nyame ya adoma afrese onsan emeye biu amade boy ye nsem twireni Samuel Ofoli Boaten ene difri asante mantemo ebesom yen Yantua Kasiebone so na head prophet Edema True Faith Church ewo ye Greater Accra Zone Pastor Samuel Siedu abeka setia niema ekoso ewo social media ne so eba imebu na omo wo man ni ma na chirema ha adwin ye pa na ochira niema bebre wo hono ma betimi di social media na ye no ebeboa ewo abrabo imu na imebu na fatu omo so omo di atem didie anombe didie wo social media ne so sanse omo petrend ewo sunti na bro ni dio amaniboni eye opoku active Emmanuel etwetwe nkomo na ochie mu se Bible crack aseti atem didie ni titiru ni so obedidi opani bi atem senye nsusu asobone ewa abrabo mu na nsu mabunu ne de omo petrani nti na omo ti social media ne so na atem didie ne abu pani no beka na obeyewa mebi aka onananum nina ana oche misa wo fon so momode anamu ntumo manefo enfatem didi omudidi o social media ne so esan say yeden ya wo so nam social media ne so na say
oba keto na oba pani bi kura be hu abusani bi be hu ne ekọ social media ne so no ehu sa oba no edidi atembo modi anetu ne fo anya sansinsan so bone ebeba na brabo mu no enya ade a wo be pesa se mabunu bebre na ewu esatem didi omudidi ewo social media ne so into osira ya wo fon so mo fa futuo efen koma ayomma no na ya pastor Samuel Siedu edin same way etudwa wa bra mo ye 4 days program ewo ye poku asa ya wasurewe eye branch no din same say editudwa sa edientina sa de koso yenye bebre de ensuanye kakra ye penso na ntesa efise we bibi kura na waja na do na na ede na ni kasa kyerɛw na we mo ahye ye na kura ye de kasa kyerɛ bofra de koso na odin na minum se aye brebi na so efise Paul kan o sise be ne ko wie ya e maso odin fo beba o so kyerɛ ebra ye wo mun aye brebone e wiase ne ko na wie ye se me de ka kan o se e maso odin fo e beba akwa so aso odin a otunufo a onfa tele abofra bi ana brenti bi anababa wabi aduma mfasa kase ya adwuma no se pembe so wodo no wontie foto bedi penatemo bonya susunsanso se de tie biara bonya susunsanso babo nkasa kwa enwie wiye ana wonyi so nche enti se woyɛ saba nkoso be tia timoto nkonhye bia na abafa tim na brante no wo bi kwati bi didem owu a wontie ase ade na ekoso kristo maye na ide aduro chiaba fa na kwa wonfa so na wonyini a wonfiri ho ana wo food bi nya daje mo ma bi nya daje kra se be kasa kra wo fo be kacha bofa na ofie no amboa na nso mpani se de odi ka no na wokɔ no de akire nso ayede aba tisunu a wo fo no wuyi na de ofie no na bofa na yede epeke se wo ho nsa fo no mo nto ni ahwe mo ma sese bi wiase ho kyerɛ ba eni ya wuti ye eye pastor Samuel Siedu na ye head prophet at the True Faith Church ewa Greater Accra Zone na manibo yen sem treni Emmanuel Poku Edusi aka DJ Active ana de besom ye yɛmfa kaseba no kɔpie mu ɛwɔ pie mantanim na mekasa de hyia wɔnom na yɛ management wɔnom da Akyem Adonten Senior High School na no atadwufo wa wɔnom atedene ɛwɔ Akyem Kokurantumi ɛwɔ Buakwa North mensin mu ɛwɔ pie mantanim na mo da abesobɔ kɛseɛ ne naseɛ de ma Ghana mampanin berema oboata John Dramani Mahama sɛnɛ ɔkyɛkyɛkyɛ free senior high school policy no ebia so mo so pa school yi na yɛn kwankro school de nanso ne Ghana mampanin ama kyɛde aba adusɛm obɛkɔ school free afa no kwa kapre wɔnom entua bie na mpanifo ne nsɛmtwerɛfoɔ kasa na mu kyerɛ mi sɛ school no mu bie no ɛwɔ mfempem mienu ne baako 2001 na mo hyɛ ase na mekɛsɛ mabɔ ho de agedin ye pa sa kwankro school a yɛ senior high school a agedin ye pa ɛwɔ pie mantam no emu na mu kyerɛ mi sɛ Ghana mampanin dada na nadan Akufo Addo ɛkɔfa free senior high school policy de aba in fact aba school na agye omani ye pa ɛkɔba na ankrankra de na ɛsɛ ɔmo de ɔmo yi wɔn baako de ahyɛ ɔmo nsa na okyerɛ mu a Ghana mampanin dada na nadan Akufo Addo hyɛ ase ye bi ɛfa ankrankra school ni kakra kan na Ghana mampanin John Dramani Mahama ɛmana wa pretimi wɔ fempem ye ne do ne abato mu ne hyɛ bɔ so ɔba pɛ ankrankra schools ni bi so benya kwanya bi na akyerɛkyerɛfoɔ no nso so free senior high school policy no manya bi a nkɔla na kwa fa na kwa ka prɛ mu ntua bi na mu kyerɛ ma Ghana mampanin hyɛ ase no ɔde ɛyɛ ankrankra school a ɛyɛ senior high ni bi maakoma aduoson 70 private ɛyɛ senior high school ni de aka ho bi a ɔmanmu ni nyinaa no na adehya mo wa pie mantam no mo nya maakoma nsia schools ɛyɛ ankrankra de ne nsia no manya mu kyafa mekese no ɛyɛ Akyem Adonten Senior High School ɛnya me bia mo akyerɛ m so mani agye pam na mu kyerɛ ma adusuafo na bɛgye ɔmo nneɛma nyinaa a mekese mo hwɛ anim sɛ nkɔpɔ yɛ adom a ɛhene mo so mu bia school pɛ ɔmo bɛ school mo srɛ mu sɛ wɔn mo hwɛ adusuafo maakoma bɛyɛ 400 ɛnim kan so mo mmra na mo mesua de madam kyerɛ mu a ɔsra wɔn mata bibia bɛkɔ nkan nti adusuafo ne bɔ mayɛ mo mesua de ne mmoa ne ne ma kɔ nkan na Ghana mampanin de wayɛ hwere amponya ko poko nhyira so a wo nhyira ne ye pa no yedi kan yede nyame ase na yada omampanyin so ase be school bebre ai wo Eastern region okay mo no Akyem Adonten SHS nso ohun yobo etiyen kan ho yo dosron ko na yeda na se school no ya ho de e kon kan pa ene se fiti be nenansa a ye sha ase ibie phones na yɛkɔ internet yɛhu sɛ no yɛpost nkurɔfo bebree ɛde wɔn abrɛ yɛbisa for 400 sɛ yɛn capacity no but so far so good akankara bi na yɛnya the 400 we are hovering around 300 plus nti na ɛyɛ asɛm papa nso yɛaboa yɛn ho paa aboa yɛn ho ebi koraa starte ɛba bɛgye wɔn prospectus na ebi ready Oba, if you come on, your facilities, no, everything is in place.
betumi nso afa nipa dodo pa ɔmo post mbae no one day students na your facilities the being feature nso ba betumi de I agree as a border insan say your facilities are betumi afa nipa dodo pa be kama the atmosphere in fact serene atmosphere be kama be sua de ya boye ho se ne uba ye ho no so de emi akono twa kete hwehwam sa entina etu ye din kuma kese no sa don't tell me na ba akono no kuma kese enu achi na kwankyerefo panin edema achema donten senior high school no the den ede madam Christiana openewa echiremu am we de osrada emofro mbenya adesua we hu free mfaso a omuntua kapre osra omada mommegu omo hwani mase omo mamfaso de emra so sebe ya ban ani beje na watumi abie kwande ato no mwatetre mu sebe ya ankra senior high school se aka no wonum so benya emu chafa na boa no my Ghana so ankra school no abani akuma abatan mo makwa ankra school so wonum asum ene omusika eho atumi adwo meka me say yenu a won so wa benefit no ma onfani agrokra 106.9 na aso yeso obi anyere na ho na oma ni school enkonkan ma de chile no intimi ofra no ntitepa discipline no ho obi a betumi aboa pija na enam so ama ile anu so a wonka ho na esie aban ahye mbo se obenwo obi a no won so etinyenya kwanya se yenya ye dikanfo no se yesei nhaso no a obi ani ho a obetumi enye bi ti yade kan ya frɛ bi amayi o si ye feso yi pa na enam so na afoforo so etinya benefit me family ni how say yebebo adwuma yeni how yebebo adwuma we ye kwankyerefo panin a ono enada achem adonten senior high school na no ne den eden Christiana openewa ena wote nenkan na enu achi ena assistant headmaster ono in charge of academics ne den edi Joshua Ofori echiremu sem wokwa piemantemu a achem adonten senior high school na bomoden yipa na wopa school ba ko pa agidin wa piemantem ni mu a enfinhyiansia ntemu ni omukotwere nsonhwe bia wie wasi nsonhwe na enkuntebo mathematics no mudi munkunim saa to aso sanfinhia makoma nsia 6 years wei enkyere se omunkuto no munim ade na momu adwumadin no mudi hyem omanya no kwa enyafa ne ko omunya adwumadin ye pa ne senti odagana mampeni ase saa so na wasere se adesofo menya akwanya abesua ade wo adonten achema adonten senior high school momode anya adwuma pa omonyira mo ho na Ghana mampeni enhye ne den animunyam adonten achema adonten ha ye imperial so one dey brano ye nchira de emankwara so selu de ade ye call manager no reflect when the results are released okay from the statistics department why Accra I think that for the past 6 years math in Kwaba math the whole instinct they are talking now other subjects no the fact that you top math the whole instinct really just say more homework than one answer it didn't just no teachers and they are always up to task nti nti every year they no affect the number of intake fra omba hasi nti no na ma aban inside said that any say the school fully be home my people so ya factor more free high school na ebeboa eni a woti ye no na ya assistant headmaster Edema Achem Adonten senior high school mu apiemantamum ono kura na ye in charge of academics ne den Edi Joshua Ofori na mane boy ye nsem training kontenhene Kofi Opo ene difiri apiemantam no mu ebebeso na meka se de me wofa sekuma ne ho ofeye pa ne den Edi Bismarck edusi atenase small do de ncheche ewa akokansie mu no otenase no de mu nsem Edi asom yen na woni mi se obade a de obetia ne say DL Power Sports on DLFM 106.9 DL Power Sports Emuade Ejawo Dead Bismarck, Nova. And Pom to say, you are dumb.
Bibia eboko. Ye de twede amponyanko pase na me brɛ nti no. Kaja gumati for ekrado. Okay. Well, enti jamo bibia kwa ba bi men famra DL 106 dona emraso say jede agude mu nsem ebe sumo no nsia kase so me din the best mark edu say enuanom Mr. Kwame Afum sanso ana Jesse Canada ta ani oboro ma mu nyina ta chire ana yesi nkonya yede dwumade ede ba odwane show no live on Facebook audio visual presentation and ananaju maybe and so they am say that PS nkoma DJ man adama ana yede mfoni no nso egu Facebook yan hye nkoma na se a nansen tem mabe catch you say akoda na je friend Bau Bali after say okoko sa famous boxing na me pacho anasa de ka ne say bout opening after the bout no yesusu say mfie be anasa enna be duba ko achi opening no atimi eda ne benkum so no me pacho unim say before say san nkoma no ebeba no na opening a je friend say Ayite Powers ono nso e di promotion bi enso ahihye so a ohwe ani mu se Nyankopon ya adoma da ochina ananka sa bout anasa fight no nso no ebetimi atodwa nene yekoda sorry ya sports anasa de kan share National Sports Authority any ministry no enso e di communicate bi abamonte se na me no ka say boxing activity bia no me patro yen twentwen so yetimi at the ban enso ato boxing so a eno nso eye nkomo ate se enya nika enso ho na yene ani Ayite Powers atwetwe nkomo ana ye bisa ne se sasem no ofa ne sen esan se odi sikapa puduo enso na de akoshe sa promotion ni Ayite Powers ene ye di nkomo say. If you know that this is what you are going to do, tell me so that if I ask some people to pay their money, I will shut it down. I will stop. But you told me that, oh, it's not like that. My brother, I paid everybody. Voters are coming from Uganda. Voters are coming from Australia to come and fight Commonwealth. My brother, I pay tickets and everything. I waste all money. Now you get people are telling me, just this morning, they bring letter that boxing is sanctioned. Where am I going to get my money from? Where am I going to get my money from? Where ya nkoma Ayite Powers any idea na ya to asu busa ne se empo ade aka ne se NSFo no enso ene ne twetwe nkoma mo ka bibi kire no se ade a ene oye no promotion me patcho e maso o se NSFo na nka hwe na nka koba ne se o mo ne di nkomo mpo a nanka obetimi atwentwen ne maso yenti Ayite Powers. Aware. Nobody is aware. Eh? Is it right? I want to ask if Sharaf Mama is going to do boxing, do people will shut him down like that? Nobody give me, government don't give me any money to my promotion. My own sweat. And you do me like that, millions of cities have to go like that. Eh? Millions of cities have to go like that. Nobody give me money. Eh? I said, for boxer, if I don't have any job, and I said, let me use my money to promote boxing so that I'll get something to eat. What is this? Weyane nkomo Ayite Powers said asumi na yabusano wase unim se one omampani His Excellency John Dramani Mahama edi nkomo ana opani no so e kire nse na yonko chief of staff opani a je friend say Julius Debla me pacho se ofre Julius Debla camp ana se ade e kan se ne secretary oye ene ochina papa no niwo watu kwan odesa ana wentimi enhia opani na enei akoba ni se yenti Ayite Powers. If it's like that, I'm with you, and you said, "Power, the fight is not coming on. I won't pay anybody's money." But you tell me that you don't say anything. Oh, you didn't say anything, and I. Hello, Yanshusha, sa no yansaka, Jadebema na Enra. Ayite Powers say on honorable minister for sports and recreation, mini honorable Kofi Adams said say Anna Okatran say what one from say come here say I'm the ban and so about 2 idea can say boxing so honorable minister said abi on nyantie bi entebeya onko hu opania Jefano Mr. Jawan Pofuankra and ono na ye NS no general director me patcho se anra on opania Jefano say Jawan Pofuankra and so twetwe nkomo obusa ne say masa adia and emeti to from am say ye de ban e beto boxing so no enu kra bi wom o say Mr. Jean Paul Frank Kachen say dabi na ni promotion no ebeba so yenti Ayite Powers. I've been sitting down yesterday with the minister
My brother, I'm saying this like yesterday with the minister. The minister says he don't know anything about what I'm saying. I go and sit down with Jawa Apofo. I have a video. He said, oh, I didn't say they should do this. The fight there you will do it. You understand me? And I continue paying all money I have to pay for the fight to be on. You understand? Hello, Ayite Powers na Ayite Masa anibra bawo onipa no watu sika twitwiri die ana ode awurasa promotion nim ose ene boxers bebre na fi Uganda Australia fo nyina Ayite ade omo ba wonim se ayade aka ne se IBO world champion Emmanuel Tego the game boy omo nyina Ayite mo musika omo bawo Masa na mo se bauta na se night na emaso a Masa Ayite ose ochina de ade se mukuno Yenti Ayite Powers. My brother, the waters are here. They are coming to their way. They are coming to their way. The foreigners, everybody is here. So they have to get their way. We will go back to the arena. Other than that, they have to kill me. They have to kill me. Other than that, they have to kill me. Hello, ayan komo kakra Ayite Powers ade aba Montana ofa when yegina so abusa Ghana for say ombebam na semre ho a anka yemie lines ni tum semre nsu ni wona say yebe na emre ho na intino yebe ma Ghana for bam na abusa omo say omo na Ayite dinye na say die ba na yembusa say asem omo fa ne sen wo be kwa falling na say ene ne kwa bre prekwan wo wi ananka ya fa wo metwa okay intino yemfa foreign stories ni to aso na yewia na jabefa mo course na so de wadwen kire so aba dwumade nso me sha ase a me patro ni ma brante a ye friend Sergio Busquets me patro di communicate na say ade ka ne say nkoma abo amanten o say this season MLS no unim say na o si aka de man like LA Galaxy and so United States of America o say season we eba na wi o de osum ni nyina and so eba na wi ye no ye nkoma a brante a ye friend Sergio Busquets and so abedi nkoma and so de amaye na unim say akwada we o ye Barca legend emrepam ye abedi ne nkomo pa sanso na urema o Barcelona camp me pacho enkomo efi oba enya nika akoda na je friend Rafinha wa pro unim so mu gamer ene omonso ekoboy over the weekend akoda na Pekinjua and to entia mete and they say omo Champions League game against adia ya kan say Paris Saint-Germain akoda no ontimi enjina mensi akan ba nika sem ne say injino kame say enche bet 3 weeks bino akwada na besaba one Garcia goalkeeper enso de ma Barca bobokuo no ono nso na no pai me pa 20 eba ne sa akwada no ono nso atimi akopra me no kase ya no ono ontimi enso emmeki ewo sa Champions League game omene Paris Saint-Germain so bebo Lamine Yamal ene ono so aba we nan kani be ka mokwa ya akoni mokwa ba ebi kona bi ba Lamine Yamal mu free injury ba no Rafinha ne Juan Garcia mo nso apira eno nso eyan koma efi Barca camp so eba me ram enso Real Madrid camp ani makwada na jefen David Alaba me pa 20 amete ene say next season 2026 akwada no omo nso be jano na ono nso etimi ede nani achirem ewo ba bi foforo Antonio Rudiger so no Madrid omo so omo consider say next season on betimi ajabrante ne kwan na bibi bia nso etimi aye kama wa Antonio Rudiger ene Madrid aso ye me patro game anyankopon ya duma da ochina Madrid enso ene Atletico Madrid e bono mami ka say eye Madrid derby enti ya mete Xabi Alonso akwadi nkomo o se akoda na je friend Jude Bellingham ane Eduardo Camavinga Samran Temionu nyina na ochina ebeye possible se ombetimi astate enso adama Real Madrid bobo kuo no yemfiwa na yemfa fixtures kitua bi enso ntoa so na enso dwumadi ne so me patro French Ligue 1 over the weekend ene ana games ni sha se 6:45 ya game no po start ya ne sa me patro Strasbourg get trafie ni Olympique Marseille enso abo German Bundesliga no ukopima Bayern Munich enso ene Werder Bremen patro game no ma sha se 0-0 bia enso ntimi fa bon to yonko atrem La Liga Santander me patro sei ana commentator Girona enso ne Espanyol ana ebo nti ofa yemfa amanane nkomoni sisemre uma yemfa konsemre nsu ni ma adono na yebe kona ka ochina na wanka has ho asem na nso mo match na mo bo ana oh yes akasema se ne yapon has o ma sheba ko akasema this is 5 minutes na life ne dia keso ana o ma bo 2 yeso ya bo mo 3 kura he de eduro yes ekipa na achi boy ana me boa Benjamin Asare
Is your house match in here? You didn't could man, sir. Benjamin, I said a bob on a sim 10 watching. What I say? Second, run a commentary. What I say? You for mon pomp what I say has more than say to me the pond with the Miami Dima. Yeah, on better canana. I had then yeah, what they call 11 one at the born, they call what they call there. I am one has to focus. Hey, now then I'm much. Young fat course on a young farmer, as I know. They say the production on my GP on commentary, no man restricting a crack. I wrote now, Kono. Hey, yeah, I'm to me. And now I'm on Cambucom. I eat the power store in a crack. I eat the power, there. What to sketch you the dear good promotion? Say, or man Kuno Bekunipa. Yes. 053 40 5019 0593 40 6565. Ya time na so nti no ba na begina so say yemodi mu ayemmo wo chepe yaji wafiri so ya ne yakro no krati obi aba so ne ni nkomo. Hello. Yes sir, good evening. Let's say I take powers. Look at my baby to na so. Eno de yenya miti o. Man so me see your man. Wo mo go amante ne meba bi da segu. Ka so ni tabi da chen. And that woman said, I'm something for. Woman said, you know, my imagine out do so to clean my room tank being a medical. Obey me for some moments and for so. Let me take it to me, fair no. The best thing for me. Okay. All right. Anna. 05340 199 05340 50199 and 059340 6565. I eat the powers. No more can send man as one yes, no. Ubiaba. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Metunka. Good evening. Good evening, boss. It's good. Okay, me too. I eat the powers. Now, yeah, I'm on a Buko Bangu, go to listen. No. Boss, where they were two scalp promotion. Oh, yes. About yes, Rollins in our stadium, so we are on. Okay. Eskedo do anagasa store no otie party. Asema do tu dwa no otie. Sure because when I was sick akodimu say. Asa komrade ho akodimu. Nya sem kuma ne yeka ne sa no. The boxers from Australia. Uganda ba no what ase. Obi akofa boxers so de ba be konto kwa na ja promotion wa yes igni ho akodimu sa. O de ewu nim de ekono. Na ba kwa wuzi sia na ya suspend ya. What's it say? 05340 50199 059340 6565. Time na so ntino obi ba dia yefa. We be last call anti. Bismarck ene nim wie. Hello. Yeah, me too, boss. Last caller. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, chief. Pato me ntio, ya me. Ofa fum yete on kankasa. Ofa we say business dey sao. Business dey well lusu a. Obege ni ti ofa ne sa. Okay. Ofa yemfa course ni si. Nyame adom sa asem na ochi na ebe David. Almost say a business in the profit and loss. Into a book consume sa ho. Penifo say agro nyankan ni wachi a. We say agro na de. Nti ya sorry so no. Has a winning. Yes, 11 one days. Yes. 1 year. Eno kasubontin go na o share no. O makrukru ma me de apon. Ekotokoma bo how many matches? Ya Kotoko abon one. Abo one. Ana no nso mu wini. Sa Africa no mu twi for mo bo ne bo mpa se. No me bo ne weekends we are. Oh yes, Sunday. Ene search na mbeka ho asem. Nti yen ha ye ho nka ho asem sisi. Kwa me fum ba bi o. Yes. Me name wo fa. Wenya japa o. Pa. Se de otawa chi. Oh Charlie. Ya me shira no pa. Ya kwa no mo fa sisi me nka nkire wo se. Ene ye day Friday. Se wonnim na utufu okrom hanom. Wa hwe hu na twam. Ono no be yaka. Unia na me chiri no, me ne magunso mu no. Unia na me chiri no, me fre kurasi abakrom. E ma kokko mo me hwe. Ye me neska fo me chiri. Hey, so here you already. Me kwa kurasi bi wo banka. Bra, kurasi bi me ko bi wo mu kokko na aka wuram. Mo kwati mari ye. Hey, sabi asedo. We are say they say we yen kwa kurase ye kwa den ho biem kase bo ne ye de asi in fact messages na temu pa na so bre ni tere mo fa ncha ye ntimi ankenkan yakopon ya adoma Monday ye be bo ni nyina tew na mo fa asma mo belenda na wo say good evening wo fa
wɔhwɛ live pa ei mete ne nka kyaakyɛ pa saa se na jesi de ba yɛ na wana mo franka mankwa so hwɛ yɛ edi friketa se eastern region ɔde abanya me hyira wo Janet Ofoluwa de bi ba wɔkyɛ yɛ mpa meda se mo wɔfa se saa so na Kofi Parliament di fi agona bobi kuma pa de ba yɛ Sweet Elizabeth de ba yɛ edi free Lebanon zone 4 me wɔfa se me hyira wo pi Adjoa Agyei DJ Zigibi ni chief producer no ɔse Zigios ni di ne yɛ dɛn oh, the Abba, greetings to one fan come home. And one fan, Zigios. Adjoa Agyei was say, dear Cassabona, you say, Kutu, say, bam, dear news. A job gum, or so I change my phone in a DJ Maron, or so you knew from on champ. Na Piaga the by Flatch Massafo. Yadama say, Cassabana, yes, a Musa move for no. Aya Mace, me berent in a sermon at the Emma Yang. DJ Omarion. Eddie could PM Facebook also and YouTube. And where you man so. Kufitela eye na kire onom ede mayen aken kan fa yebese mo no eye wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa ye kwa no hwan na eba Ozigicious den Ozigicious so o di no wa upgrade no enti me yem fan dizigi bi Ozigicious hey Ozigios o na eba o de na eba ni producer Adjoa Agyei ono no owo Achim Water Christian Village ena o Zigi me yemfa Zigi o Zigios o betram se family akopam me saying 10 o so tu kwa ba na di na asesa no okoba upgrade no na okoba o de dada na bai ripa bomfo na se won tena fie okoba ya o di dada na ade na wei e ka sei Zigi ba no ena ya frafra na meboa say Friday ena ono ameka na asem Friday de otumi fa ba bia na meboa to de na eba minim de ba mom de and then I upgrade it. And a match at you so your day. Can I uncle and a match at you so your day? Oh, what? If we had the mercy, I may have done the prohibition. Ya the ocean, these years give me, sir. Yakramo.